what a name to be worshipped. Only the name of Jesus. Your name is great, God. Our victorious God, our victorious Savior. We worship you. We worship your name. We worship your holy name. Oh, your holy name. Oh, your holy name. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness and your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You've overcome. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You've overcome the world. Oh. Jesus said, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome even our faith, even through our faith. And who is
it that overcomes the world. Only he who believes that Jesus is the Son of God. Oh, you are the Son of God. My church, lift up your voice, lift up your voices. Come on and sing your praise. Come on and raise your hands towards heaven and lift up the name of Jesus over this place. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not victor strong. You overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not victor strong. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not victor strong. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not victor strong. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will not victor strong. You have overcome. You have overcome. You have overcome. Shall be broken. No way, no victor's crown. We declare that you are the victorious God. Every high thing must come down. We declare you will the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Hallelujah. No one else to be worshipped, to be exalted, to be adored, to be served than the name of Jesus, who wears the victor's crown.
You have the victory. And God, there's nothing else. Here says now, there's nothing else that will make us withdraw from our calling. For that you are the Son of God. For we believe that you are Jesus. Oh, God, today we declare that no matter what, we will fix our eyes on this name, Jesus. Hallelujah. Be lifted up. Be exalted. We worship you for who you are, God. For your holy and powerful name, Jesus. Our Heavenly Father, our victorious Lord and Savior Jesus Christ, we come before you today, O God, acknowledging how great and sovereign you are, among mga kinabuhi, Lord. God, we thank you for this time together, Lord. We believe, God, nagindara mo kami hining a place nga may iba-iba nga gindadara. But Lord, we want to believe more that we can overcome whatever we are going through right now, because the God that we serve is the sovereign of all the earth. Hallelujah. God, the world may lead us to certain fates, Lord. Iba-ibang mga kapala that the world is introducing us. The world, oh God, may dictate us ang amon mga magiging life, oh God. But God, today, we speak more of what your word says we will become, oh God. Today, Lord, continue to increase our faith through your word. Open our hearts to see how faith can shift the direction of our lives, Lord. Transform our perspective. Replace our worries about the future, Lord. And let your word come alive to us today, Lord. Holy Spirit, guide us today and remind us that no circumstance is too difficult for your hand to move, Lord. Jesus, I rebuke the spirit of intimidation, Lord. God, you are my confidence. Hide me at your presence back, O God. Have your moving in this place, Lord. All these things we ask and pray in the mighty name of Jesus Christ alone, our Lord and Savior. And all the children of God will say, Amen and Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Blessed Sunday, aton nga tanan mga kabugtuan. Sige, you may now find your comfortable seats mga bugto. Praise the Lord for this another privilege to speak His word. And blessed Sunday gihapon aton mga YouTube live viewers, ano? Stay blessed throughout the service today. And of course, unclicker. Clicker. Awaray. Ano yato pa ito kang Kuya Lawrence. Okay, ano lang guys, sandali lang. On the way na. Mapaplay lang niya ako. Okay, so of course, di rin natin pwede kalimtan niya ng adlaw. Happy Mother's Day! Amen! So, tanan nga mga mama nga anhiya na, nga nagkikitahan aton live, Happy Mother's Day! Yeah, thank you. So, bugto, Happy Mother's Day ha imo mama. Happy Mother's Day ha tumayo nga mama ha imo. Happy Mother's Day ha imo spiritual mama. Diba? Ni mo cell group leader. Happy Mother's Day ha imo guardian. Nga tumayo nga mama ha imo, maybe imo auntie, imo lola, diba? Hino pa? Ang mga feeling mother. Ta. Yeah, thank you.
or ang mga mother figure. Happy Mother's Day ha aton nga tanan. Bugto, before we start today, I want you nga, lumingi ka ha imo, wala tuo, halikod nga naharap. Ang pinakahirani nga mother, nga imo makikitaan, igritiyahin Happy Mother's Day. Hala, mother tanan, patin mga lalaki. Sige, Bugto, take your time. Ow! Hala ka na damnat water. Amen. Grabe na mga pag-winoter. You know what, mga Bugto? Napiyok na ako. Speaking about mothers, I know nga, we have a lot of experience in our lives with mothers. Diba? Maybe imo iton mama, or maybe kapitbahay ito nga mama, okay? Or maybe imo ito cell group leader, or sangkay mo nga mama na, diba? And because of this, mga Bugto, na we are surrounded by mothers, we get to have experiences with them. We get to see different characteristics of a mother. Natuod ka mo? But we get to witness. By the way, I understand nga not all of us may the experience about mother. Pero isipan nalaan mga mother nga imo manalaan yung mga sangkay. Di ba? Di rin man kita tanan may maupay experience sa mother. But today, our focus, though apihiya kay Mother's Day, pero our focus yan is si Lord lagi hap. It's still about faith. Isisigway lang natin kay Mother's Day, So, dadamo natin experiences about mother. Tama? Ang mga mother na didi, makarelate ito, hira. May iba-iba na klasin nanay. May ada nanay nga the ways nanay. Okay? Ang ways nanay. Amin yan nanay who knows the exact location of every object in the house. Di ba? Kayang-kaya niya bilingon anim ID nga nawawara, anim wallet, anim eyeglasses, anim medyas, anim upaha, di ba? Nga biskan mula din gin pipilak, anim medyas sa mula din gin sa sampay, maaram mira kon hain, di ba? Nga itira pagod ni superpower mga kabugtuan. Ito nga haggard ka na pag pinamiling ito nga gamit. Ito nga imo bado nga sa roll-uton mo unta. Pero hirabog to, usalan nira nga pagsaka, pag atubang anim drawer, maaram na hira kon hain ito. Di ba? Usalan nira nga pag atubang. Tapos itira pag ito linyahan, gimpasaka mo pa ako. Di ba? Gimpabuhat mo gudman ako, adila didi. Di ba? Dali naman nasin tira. Ano man inihiya? Tapos di ba may tagline pa ito nga, itmata, diriging kakadto talampakan. May mga sagat pa ito nga mga tagline. Yako, you know what? Nasusugad lahat ako iton. My mother is also a ways nanay. Oo. Mahay na to na akong kuhan. Masaring latiya. Aw! Narimalit, aw. Pero maram ka mong pinaka-favorite ko nga tagline na iya. Pag direct nakakabiling nga naking bibiling. Masaring itiya. Ano man ini? Katataas tim irong. Uy, ano ba ma? Sige, kawagra pa. Narimalit, aw. Awa ito usa, di ba? The ways nanay. Nakaka-relate not ka mo? Or an iba, no? Maybe some of us. Ani kaduwa naman, the CSI probinsya. May dakita, di ba nito ato na Bantay probinsya. CSI means Crime Scene Investigation. Di ba? May mga nanay nga diri talaga kita makakaskip pa era. She knows if you are telling the lie or truth. Di ba? Kaya nira may baruan nga nakatukahan lugar nga diri ansyan imo ginsarit. Di ba? Malakas at irapan hamot. Bagan ato man yabar. Aw. Baga ato man madagat-dagat man anak. Kaya ito nira mahamot. May power tira bugto. Grabe ni bugtot era cross-examination. Nga kaya kanira paaminon by just one question. O ulit-uliton lanira. Diba? Nanumdama ka to na kung kuya, nakaing ka, nakadalagawas, nakaing ka, nakatubalitaw plaza, nakaing ka, nakatumaeskulahan la balitaw David, nakaing ka, nag-iiba-iba ng tono, di ba? Nakatubalitaw may tulay, nakaing ka.
Balito kumarigo kami sa salog. Di ba? Nga di na haya mapapahuyo. Di na haya mapapahuyo. Mapapaamin ka nira, usa lang a question uliton la nira. Nga, pag mapaamin ka na nira, di na magtitikangan, karahasan. Karahasan. Malalamba ka na balito. Karahasan talaga. Diba? May din naman kita nanay nga, the Meralco auditor nanay. Diba? Hiray niyan mga nanay, nga bisan waray hirahabalay, kaya nira mabatian nga abrian electric fan. Diba? Kaya nira kumita. Biskan ato ha masirom, kay naka-turn off tanan. Hana na akong pambanyus. Diba? Grabe na pagtinipid. Hirainan mga nanay nga mapapalit washing machine pero kakamuton ang lalabhan. Apilalat nato na washing machine. Baka kay bangin dumako ang barayda ng kuryente. Hirainan mga nanay nga nagpipinapalit han ref pero diri pwede pag inuro abrihan. Kay maayda kon barayda ng ref, di ba? May mga sagad kita ito na nanay. Adinan makakarelate ni tanan. Dirgad tanan, mga 98%. The Tupperware guardian nanay. Bugto grabe init ira mga loyalty at Tupperware. Ito nga bugto after niyo pangarigo, imbisan bungad niya, ano kumusta man ang pangarigo? Direan siya. Hi man ang Tupperware. Bugat dani gusto ko na lang maging Tupperware talaga. Gusto ko na lang maging ice cream man. Nga select nga color red. Di ba? Ansya tera. Tumaham ka, grabe tera superpower. Kasi kaya nira mas ma-remember kung ano ang ginsudlan. Ito nga pagkaon, kan kanay ginhatag. Aware hira nga ito nga Tupperware busag ang color, square hiya, hilarom hiya. Ngan may dayat ako, nga color blue. Ngan may dayat tatak, nga selecta. Di ba grabe tera superpower? Di ko nira mga ngalimtan. Era favorite line, mawara na latanan. Ayaw la ito. Nga ano man ito, karahaman ito, or ginsudlan man itong pagkaon. Mawara na latanan. Ayaw la ito, kay kaida dito nim kuya. Kita ini. Diba? Kaedad pa nga ni na kuya. Siya bagang tupper, baga dirty white na. Pero grabe lagi happy, ha? Grabe lagi ang loyalty ko. May dagita naman mga nanay nga, the medical expert. Diba? Bugto naka-experience na kamo, bata pa kamo. May dangani kamo tango nga nagkikiwog-kiwog. Your mother is the automatic dentist. Kuwain mo lang. Buro ka. Diba? Nagiging dentist tayo ratigda, no? Ngan, according to those mothers, an imo ginaabat ha kinabuhi, duwala ang rason. Danay, tungod kay nagpipiniraw kala. Siya ito, kay permi ka nagpipiniraw. Tanan nga diagnosis, siya ito. Magkahiranat ka nga ni, siya ito, kay nagsisinilpong ka permi. Anong connect? Diba, dani may duwal nga diagnosis. Dani, siya ito, kay nakarigo kang gabi. Diba? Siya ito, pero tanan na ito ng mga sakit. Tanan na ito ng mga ginaabat. Siya ito diagnosis. Diba? Era superpower bugto. Kaya nira mag-diagnose in illness. Biskan warera medical degree. Ito era mga signature move pag ito bugto. Kaya ka nira pahiran in Vicks Vapor Hub. Hay wala. Biskan broken hearted ka. Ginbibix-bix ka la ito. You know what mga bugto na akong nanay? May da ito hiya pambanyos nga very unique. Kaya hiya la ito naghihimo. Hiya lan maaraman formula. Dadami ito na pahimo ay iya kay effective iya. Nakatanggalihan mga sakit atiyan. Nanamdum pa ako, bata pa ako. Nagkadaratiyahan Manila pag na-travel kami. Dami itong mga bata nga nasisiba kalsada. Iya, banyus ito nga batang titinangis, di ba? So, siya ito. Hiyala itong maaraman formula amod ginaan ito niya. May dalat hiya mga ginpapanhalo-halo nga mga paraphernalia. Ngan, may dalat kita bugto nanay with the trend today, the social media newbie. Di ba? Bugto, aminin mga nanay nga kadi-discover lanirahan Facebook. Di ba? Ito bugto nga mga nanay, hira ito ang mga magpo-post sa Facebook nga kukulbaong ka. Kung ikaw ang anak, kukulbaong ko yun, ano itong ginpost anak nanay. Kasi you know what, bugto? Yan, nira mag-my day. Nga, biskang buhi ka pa, bagan adto ka na heaven. Ito bugto nga, gin-my day ka nim nanay, gin black and white ba naman?
Tapos ang kanta, tomorrow morning if you wake up, guti ka like lubong. Guti ka like libod. Basta, sound. Anakon mama, diriya mahilig mag-post my dayla. Pero nito mga may dito nga ni mga heart, tas ang kanta, you're my love, you're my star. Pero kung dito, hiya, sumimba ka mo. Pero may nato one time nagpost niya Facebook, yung kulba ako kay Marek Bado. Magkita, agi, nakulba mga pinatubtubla dito. Grabe, ito nakulba, nakatapagod ako eskwelahan. May na naman kita bugtong mga nanay nga, grabe, the master of guilt trips. Diba? Ito nga, ano ka paglampaso, wis ka nakaturog ka pa, papatinugun-good. Ito, umang ko lang, nakmama, naglalimpyo na. Hiya ko mga katurog, diba? Or dahil nanuhugas, pero sige yakan. Hindi mga hugasan. Ito na, magigilty ka good talaga. May bisri ka, di rin po gusto bumangon na buhay, mabangon ka na lang. Na, share din ko, para kanino ka bumabangon. Lastly, bugto, dadamo pa, pero asyalin na ako na-prepare. Pasabay, nanay. Hindi nakaka-relate ako ini masyado. Amin yung mga nanay nga, tagan mo nga ni Papa Mercado, mapalit, isda ka ng 200 la. Tani mo kwarta 1,000. Pagbalik ito niya, 200 na liton sukli. Kay damon yagin sasabay, paliton. Oo. Pumalit na lahiya to uno, pumalit pa yan batad. Basura lang nagpapalit yan, may dara ka nga batad. Tuhon naton. Diba? Yun at mga bugtano, I know some of them, makaka-relate kita. Yun yung mga klase. Ayan, no? Pero today, bugto, you know what? What we will be talking about is not about those kinds of nanay or mothers. About inihan, usang nga nanay, may adahiya rare characteristic. Nga nanay tiya bugto, an faithful in God nga nanay. Diba? We barely hear about nanay nga may suga. Very akan Lord. And you know what mga bugto? Because sini nga iya faith didakan God, na-transform niya ang faith or kapalaran han iya anak nga dapat mamamatay na at the early age into becoming a servant of God who helped the Israelites get back to the promised land. Karayag ba niyo bugto makilala kung hindi nanay? Hala, gotila. Sige, ang mga diri ba? Yung pagawas. Karayag ba natin makilala ya bugto? Bugto aton team yan na nga guys. Transforming faith through faith. And then aton passage is ada Exodus 2 verses 1 to 10. This is about the mother or the story of Moses. Didan gin anak hiya. But anaton din magiging focus is on faith han iya nanay. Okay? Sige, if you have your Bible with you, basahon naton. About this time, a man and a woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and him hidden for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him. Soon Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the river bank. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying, and she felt sorry for him. "This must be one of the Hebrew children," she said. Then the baby's sister approached the princess. "Should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" she asked. "Yes, do," the princess replied. So the girl went and called the baby's mother. "Take this baby and nurse him for me," the princess told the baby's mother. "I will pay you for your help." So the woman took her baby home and nursed him. Later, when the boy was older, his mother brought him back to Pharaoh's daughter, who adopted him as her own son. The princess named him Moses, for she explained, "I lifted him out of the water." May the Lord bless the reading of His word. To understand our passage today,
we have to look at the big picture of what was happening at that time in Egypt. Actually, mga bugto, it was a period of high tension, fear, and extreme cruelty. Ito nga time. Ba? You know what? Years before, ginanak ni Moses, and mga Israelites are also called the Hebrews, they moved to Egypt because of what? Because of famine. Diba? Very familiar. At first, they were welcomed because their relative, Joseph, was a high-ranking official at that time. So, ang mga taga-Israel Egypt, welcome her at that time kasi usahan nila mga relative which is si Joseph, high-ranking hiya mga time. However, bugto, over time, nagbago worship. Nagbaguhan Pharaoh who took power. Nga nito nga bago nga Pharaoh ay Egypt, diri ni kilala si Joseph. So, kumbaga, natanggalan, bakir. Diri ka bakir. Diba? Natanggalan connection ha mga Israelites. During this time, mga kabugtuan, anong nangyari pa? Grabe ka mag-anak kan mga Israelites. Sige nira pag sound. Sige nira pag Egypt. That grabe nira dumako nira population. They become large and strong group within Egypt. So tungo dito bugto, ang Pharaoh dito nga bag-o na paranoid. Na paranoid hiya kay na hiya nga kapag nga ni magkamay-alawar, ini kuno nga mga Israelites magjo-join iniha ira kalaban. Siya to nayakan, magjo-join ang mga enemies. So para ito ma-stop, ang iya gimbuhat, enslaved niya ang mga Israelites. Diba? Gin-force niyan mga Israelites mag-build ang mga cities pero under a brutal conditions. Gimpahirapan ni Pharaoh ang mga Israelites. Pero bugto, ang sitwasyon issue. Kasi biskan sound. Biskan gin-enslave ito nga mga Israelites, waray lagi bugto mag-stop ang pagdinamonira. Sige lagi pag pinananak ng mga Israelites. 12 tribes pagod. 12 times 12 times 12. Na sige na pag inanak. Kung dito bugto, na terrified na talaga ang Pharaoh. So, iyaging buhat, nag-issue hiya hin terrifying nga law. Nasusundan nato ng istorya. Ba, nag-issue hiya hin terrifying nga law. Ano ito yung law? Ano nga command? Gin-ordered niya nga every newborn Hebrew baby or Israelite nga baby, lalaki igahapil dito Nile River para malumos. So, siya itong story. Aniya rason para i-wipe out ang next generation han mga lalaki nga Hebrew. So, in that way, may ensure niya nga they will never rise up or form an army. Diba? So, ito niya. So, our passage today, mga kabugto, the story of one family nga nag-resist hito nga political oppression. Especially, ang nanay. Though that law was existing, ini nga nanay was brave enough to resist hito nga political oppression. Ang iya gimbuhat bugto, gintago niya anak nga lalaki for 2 months. Which was an act of civil disobedience agad. But ginbreak niya itong law she felt was evil. Asya to niya na feel. Pero you know what mga bugto, grabe talaga hi Lord. Kasi amin irony hi Pharaoh, gin-command niya nga ang Nile River maging place of death for babies. Pero the Nile River became the place where Moses was saved. Diba? Grabe Moses, grabe Lord, diba? Grabe niya. Kayang-kaya talaga niya i-turn ang situation 180 degrees, upside down. Natuod ba ka mabugto? That in your life, ito nga sitwasyon nga parang waray na, patay na, kaya pa ni Lord buhion. Amen. Diba? Diba hitabi ta? Last Wednesday, amazing itong akuan. Nga word. So ang mga bugto,
Ano nangyari? Basahon natin. About this time, a man and a woman from the tribe of Levi, di ba, 12 tribes, got married, became pregnant, and gave birth to a son. You know what, mga bugto? We all know, that giving birth is one of the causes of celebration. Makakarelate ito natin mga nanay nga eh. In fact, yan nga panahon, biskan nga ni waray pa anak, nagse-celebrate na it mga parents. Di ba? Di ba? So, asay pa mag-anak. Di ba? Celebration talaga ito. Nagse-celebrate ang parents, ang mga loved ones, nagse-celebrate. Biskan waray pa yan nga panahon, anak, ang bata, nagse-celebrate na. May dapiti reveal. Di ba? Ay, buro. Di ba? May gender reveal, celebrate. Diba? May mga pakumpete, tapos gumawas nga niyan. Okay. Nga, ano-ano pa nga mga gusto i-reveal? May mga dami mga celebration, di ba? Nga, naton mga parents nga yan. Tama ba mga parents? Is it a celebration for you to know that your the mother is pregnant or is about to give birth? Hala diri. Ibabaliktad na yung mga anak. Di ba? So, celebration talaga ito. Pero you know what, bugto? Hininga time, it was so different. Imbis so God ito ang ira mafe-feel, getting pregnant. Thank you, brother. Actually, kanina ko pa gusto ba yan, di lang maraman na nagpapuruton nga mic. Direk maruhayin na mic din nagpapuruton. Bayanan ka ng worship leader na makuha. Maglilid ako din worship. Pero this time, bugto, getting pregnant, especially giving birth to a baby boy, was a crisis. Diriya para saan yan na, di ba nga, celebration, ini nga time, magburod ka nga ni kukulbaong ka. Tababayi ka. Di ba? Kasi kapag lalaki, crisis siya. Dako yung problema. Supposedly, bugto, dapat, ansya ito ang feel, han mama ni Moses. Pero bugto, iba ang nangyari. Waray. Siguro bugto, basically, may nagyayakan man. Baga ni Victor. Siguro bugto, waray man siguro di parent, nga, di lang nag-anakan ni asawa, pag anak na sad hiya. Di ba? Waray man siguro sa ganito, Pero you know, mga bugto at that time, iba ang sitwasyon nila. Pero what happened, bugto? Grabe, fans ni Jochebed. Jochebed is the mother of Moses. Ano lagya pa niya nakitaan? She saw that he was a special baby. Special child? Special baby. Bugto maaram ka mo? Ano may suga dito nga pagkita hi Jochebed? Kasi aniya faith nila kan Lord. Kundiri malakas ang pagtuo ni Jochebed kan Lord. Pero pagkita niya nga niya anak lalaki, pagkita, di ba? Action talaga. Ay, lalaki. Di ba bang na-disappoint dayon niya, di ba? Kundiri taasan niya faith. Kay crisis ito eh. Marami ang papatayon la. Bisan niya napurakan la, malain na ito feeling. Kasi pa ito nga gumawas anay. Tapos igahapil la dito akuan, sapa, river. Di ba? Disappointing talaga dapat, supposedly. Pero, dirito siya niya na-feel. Wariya ka discouraged dayon, bugto. Wariya naging hopeless dayon. Despite ito na crisis, bugto, diri suga dito ang ginabat ni Jochebed. Bugto, you know what it only shows, nga, ang mga nanay talaga, bilang korean kita niya pag dinaradara, hayratiyan for 9 months, plus, ang labor pain pa before ka igawas. Never hira na di-disappoint. Han gumawas kita hairatiyan. Diba? Tugot ka ito bugto pag gawas mo tiyan na disappoint ng parents. Meron ka niyo mo parent nga. Siya na yun. Lagad. Nag-effort ka sa pagkikagarawsan, sinapupunan ng nanay, tapos tugot ka ito ng parent na disappoint. Siya na yun niya? Wow. Grabe
Tapos di na pakabati mo tayo, pero hindi na ka na tumangis. Na-hurt ka nga yan. Nakakapil ka na nga yan ng hurt. Balita bugto. Kidding aside, amazing bugtuan response din ni Jochebed. Kay you know what? Biskan may rason niya para ma-disappoint. Kay lalaki, di rin appearance sa kay tungod lalaki. Well aware hiya bugto ang challenge. She never did. May rason niya para ma-disappoint, pero she never did. Bugto, yan na Mother's Day, yan na pasalamatin ng parent. Ano mo, mama, di ba? Dirigat kita sigurado kung may rason niya ma-disappoint, pero at least ginanak ka niya. Pasalamatan natin ani mo parent, ani mo mama, bugto. Bugto, you know what? He Jochebed. Wara hiya mag-focus han challenge. Nag-focus siya han child. Diba? Wara hiya mag-focus han challenge. Nag-focus siya dito han child. She focused on her calling as a mother. Ang siya importante ha iya. When she saw that there was something special about the baby. Diba? And it leads mga bugto to our point. A faith bugto nga nagta-transform han faith. Faith na kapalaran is a faith that takes up the calling, not just the challenge. You know mga bugto, may malalearn kita about kan Jochebed as a mother. What can we learn from these verses bugto about mothers? You know mga bugto, in the eyes of your mother, you are always special. Oh. You are always special. You know mga bugto, yan ang Mother's Day. Pasalamati imo mama. Pasalamati ito nga naging mama nimo. Tumayo nga mama imo biskan diri biological na mama. Or ito nga imo cell group leader. Imo inay, imo imo mama, mami, di ba may mami liwatan, may mga barko. May mga mami ko na didagin tatawag. Bugto, pasalamati hira. Pasalamati hiya. Okay? Kasi you know what mga bugto, biskan at times, may dahira rason para ma-disappoint ta imo. Special lagi apit era pag kita imo. Di ba? Adaton mga mama bugto, may da talaga tira rason para ma-disappoint ta aton. Danay tungod kay diri kita na mamati haira. Danay kay naato kala. Di ba? Dahil naman na-disappoint mo mama kay diri ka nagkukuro karigo. Mga kukuri mo pa karigoon. 8 AM pa lang, yinak ng kanas. Aptan ka ng 8 PM, mori kalagap ka hulos. Diba? Pero bugto special kalagyapan ay amatan ni mo mama. Biskan dani, di na niya beta ni mo baho. Karigo na nga ni, di ba? Yun at mga bugto, aton talaga mga mama, may mga times nga biskan nararautan na maraot na kita aton kalugarin kararaot na naton. Pero hira talaga always pag kita imo gwapo ngan mahusay. Di ba? Ano ka ba? Gwapo ka lagi ha. Biskan nakakuang ka na din. Biskan nagmamata ka pala. Kahusay na ako na anak. Talaga ma. Di ba? Ngan, ungod talaga ini bugto. Ako gyap na experience ko gabi ni takmama. Himama kasi may dati mga mag-aram about ha akon nga mga maglain. Sa kamila duwan maaram. Mga physical defects. Pero grabe talaga sugad talaga itot mga mama. Never ako nakabati iya nga nakita niya disappoint iya ng postura. Na-disappoint iya ako. Never ako nakabati iya nga kararaot mo naman. 'Di ba? Or never ako nakabati iya nga naiiwi haak, 'di ba? Pero feeling ko diri na maiha. Balita mo to, I know ano nga diri lang ako itong nakaka-experience. Most of us maybe nakaka-experience kita iton. So yan ang adlaw bugto, appreciate your mother for always seeing you special no matter what. Diba? Biskan may darason nga ma-disappoint ra imo ni mga gibubuhat yan na thank your mother, pasalamati ra. You know what mga bugto? So ganito ang mother ni Moses. She didn't just saw a challenge. She saw a child. Asya to niya nakitaan. And you know what bugto in life? Challenges are important. Because sometimes, God uses the challenges of life para mag-grow kita.
para mag-mature kita and even to make us the person that God wants us to become. However, bugto, if we will just keep our focus on the challenge, not on the purpose behind it, not on the calling that God wants us to do, we will never see transformation. So bugto, just like Moses, who was destined by the decree of Pharaoh for death. Ano yung destiny? Papatayin na talaga because of the decree of Pharaoh. Higit aluat bugto, we are also destined by this world for destruction. Ini nga kalibutan bugto, it ginahatag lain niya aton, ang destiny lang nga ma-distract kita, maruba kita, maging malain kita, mamatay kita. Ang siya latot ginahatag it kalibutan na aton. Amo ito permi an faith or an kapalaran, ang ginahatag ang kalibutan na aton. Pero you know what mga bugto? Like Jochebed, the mother of Moses, as long as we have faith in God, transformation is always possible. Ito nga ginsiset nga standard ang kalibutan or ito nga ginset ang kalibutan nga kapalaran na imo, that is still possible ma-transform as long as may dakita faith ni dakan Lord. Amen? And in order for that faith mga bugto, that the world set for us to be transformed, to be changed, we need to take up God's calling, not just the challenges of life. Di rin lang challenges, but the calling of God. Kasi you know what mga bugto? When we are always focused on the challenge more than the calling, it is always easy to give up. Malak sila mag-give up bugto kapag ang aton focus is always sa challenge la. Ngan diri ha aton calling. You know what mga bugto? This is so true. Na-realize ko lot iniliya akong live. For the past weeks, this is what God had spared me from. God has spared me from the decisions of not saying yes to my calling anymore. Han naglabay nga mga semana. Actually bugto, diri ko talaga ini gusto i-share. Because I always feel hurt every time na nababrought up hiya. In fact, han mga weeks before yan nga nag-word ako. May dana ako gin-prepare nga passage talaga. Ha akong journal nga giniinad man ko hiya. Pero diyan time nga na-learn ko nga Mother's Day yan na. Yan na lang a week. Gin-change ko na akong passage. So, asya to nga, may dato ka atinderan nga kasal, nga birthday. Wari na ako maka-attend kaya nag-change ako passage. So, I need more time to study. Di na na-learn ko nga Mother's Day yan na. Na-happy ako. I feel like I have escaped para diri matakilan tong akon mga. Pero dira to siya latan akong gin-prepare previous ko nga kuan. Parang feeling ko la ay at least Mother's Day so unfocused about it and all. And I did not expect na suga din ang revelation ini nga passage. All I know la is about la mothers. I changed the original passage nga ako nagsi-share because God was convicting me na somehow na ako nag-share dapat related a mother. Pero bugto, you know what, ini nga word ni Lord yan na, I thought it just going to be about mothers, kay Mother's Day related. Pero with the revelations, I felt na, wari ako takas. God is really convicting me to share this testimony. And, ano ba yun? Disclaimer. Pero, sige la, Lord na ni bahala. You know what mga bugtuhan, naglabay nga mga bulan. My calling was greatly challenged. It started on the first week of February when I started hearing rumors, stories about me that has no truth. As someone who have never been in this kind of situation in 27 years of existence, it really affected me so much, to be honest, for few reasons. While these things are happening, I prayed, I sought the Lord, kung ano ako nihimoon. In my seeking and surrendering, God was always consistent with His answer that I should stay quiet. Because ini nga answer ni Lord, mas na-hurt ako. Because I feel like I have no chance to defend myself. Or at the very least, clear myself up. And because I didn't had the chance to open up my side, I struggled with identity crisis. I felt
all I felt was like sugad na init pag kita ako ni tao, sugad na ako hini. And because of this, it made me feel unworthy to do the calling anymore. I already have the thoughts na paano ba man ako ito magpipreach kung sugad ito. So for the past weeks, I decided nga diri na ako magpipreach. Kasi na akong ginaabat is wala na ako kumpiyansa. And I was already suffering from intimidations. Wala na ako confidence. Bukto yun nga decision, I know nga I was just taking the challenge and not the calling anymore. Ngan waray Lord magkulang mag-remind da akon nga this is not the right response. Withdrawing was never the right response. In fact, April 13, akong journal, God reminded me through akong journal nga I should focus on the calling, not on the name calling. Pero bugto katitig anak kasing-kasing, dire ko ya gusto i-receive. Anak ko la gusto himuon is ang gusto ko laman abo. Nga dire na ako. Until bugto, what God allowed to happen last Sunday. Kasi last Sunday kasi bugto, amo na to na akong last nga Sunday. Nga need ko na magyakan na kanda ate silin nga dire na ako magpipreach anay. Kay para makag-prepare kung hino manan magpipreach. So I need to make a decision at that time. Pero bugto, what happened dito nga Sunday? Ano siya nangyari? To me, it was just a normal Sunday night. Actually, I was already preparing para kumaturog na. With these amazing people, despite knowing nothing, kasi never ako nag-share kung ano na kinaabot itong adlaw. Despite knowing nothing about what I was going through, nagtitinigo-tigo lang yung rabay, hindi ko may pinagdadaanan ko na ako at that day, made this surprise. Pero bugto, it was not just a surprise. Ako, di rin man ako materialistic or whatever is that. Ang nangyari kasi, nag-message kasi. Ito nga adlaw bugto, na-shock liwat ako. Kasi, di rin ko man birthday. Di rin man teacher's day. Di rin man father's day. Okay, father. Diba? Pero bugto, you know what? It was God's way to make me realize na akong calling. Kasi nag-message sila. They were giving me encouragement. Some of them were reminding me about, yeah, di ba, may mga time matudan una nga, tulo na lang kita aton cell group, so gadin eh. Yeah, di ba, damo na ako na-recall, di kangan pagpangalagad ko kan Lord, kaya damo na ako na-recall. God, they were reminding me about what God had done na Amon cell group, man, mga naglabay na mga tuig, Amon network. Ngayon, grabe na pag pinanangis. Hiya ko ang gintatagan ng message, pero si Ryan nagtatinangis. Grabe na. Una pa ira. Una pa ira magpinanangis. Ako kasi bugto na awkward ako mga sugad ito. Pero at that time, waray ako choice. Parang may da talaga mga message nga, grabe talagang tuso ka akon. Ngayon dito ko talaga na-realize nga ginahambol ako ni Lord. Dito ko na-realize tanan bugto. Dito ko na-realize, gimpa-realize ni Lord na akon, ginhambol ako ni Lord, gimpa-realize niya akon, that I still have reasons to continue. May da pa kasi ako itong mga decision bugto nga gusto himoon. Pero dere ko na i-share. Sumat ko ato ha, mga core ko lang nga mga leader ha network. Tapos gin-review ka ko nila. Kan bugto, you know what, dida ako ni Lord gin-redeem. And I thank God. It is because of Him nga nakaya ko mag-show up yan na. Yan na, yun nga Sunday. And I would also like to thank kanakon mga ka-network nga gingamit ni Lord para i-realize sa akon that despite the challenges I face, it is always worth it to say yes to God's calling. Grabe lang ito era support. Kasi you know what mga bugto, it is always worth it to say yes to God's calling. Kasi damo pa mga kinabuhi nga babaguhon ni Lord. Pinaagyan naton mga pag-say yes di dahil. So if you feel like your calling yan na nga panahon is being challenged, bugto, just keep saying yes. Grabe bugton, ginpa-feel nira nga suporta akon. Kaya to my network, thank you so much talaga. It really means a lot ta ako. Bugto, you know what? It is never easy. And it will never be easy. But if you want to see transformation, halay fan mga tao around you. Halay fan imo cell group member, halay fan imo pamilya, halay fan imo mga katrabaho, imo mga classmate bugto. Imo sangkay, take up the calling, not just the challenge. Say yes to God's calling, not just the challenge. Bugto amo ito ang klase and faith nga nagta-transform.
han faith nga kapalaran, nga ginsesetan kalibutan, nga sugad ka na ini, sugad ka na lay ni, sugad ka ini. Bugto, with faith, kaya matransform ang kapalaran nga ginsesetan kalibutan na aton. You know what mga bugto, ito naging response ni Jochebed, the mother of Moses. Yan naging response bugto. He kept him hidden for 3 months. Gintago niya bugto ito nga iya anak for 3 months. Pero ano man, waray dida. But when she could no longer hide him, she got the basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. Bugto, waray i-reveal ang rason. Kung kay Jochebed could no longer hide Moses, waray i-reveal. Pero according to scholar, bugto, ang tangis ang 3-month-old nga bata was loud enough para maka-attract in attention han mga infant killers, ang mga Egyptian. So, dir na niya kaya i-carry ato hi Moses. Kasi maybe ang tangis mababatian na han mga infant killers. So, ano niya gimbuhat bugto? Asya niya gimbuhat. She got a basket made of papyrus reeds, gin-waterproof ito niya, and she put the baby in the basket. Gimbutang niya Nile River. You know what mga bugto? Hindi nga ginbuhatan mother, grabe in danger. Haungod la. Grabe in danger, hindi nga ginbuhatan mother. Anytime, pwede hi Moses matuwad. Diba? Paano? Umiling. Diba? Lumus nan bata. Anytime, pwede hiya makitaan ang mga infant killers. Diba? Or di kita maaram kung di niyag anod. So ito nga ginbuhatan mother, may danger talaga dito bugto. Pero you know what's amazing bugto, hindi nga mother ni Moses? Despite the danger, the mother took rest and trusted God what will happen ahead. Grabe niya faith, gin-take risk niya. Sige, direk maaram ko na bata, mabubuhi pa ini, matutuwad ba ni dida ha river. Pero, bugto, ginhimo lagyap niya. And this leads us, bugto, to our second point. Ang faith, bugto, nga kaya transform an life or ang kapalaran nga ginsesetan kalibutan na imo is a faith that takes risk, not resignation. You know what, bugto? Given the very crucial situation, pwede Joshua mag-resign na la. Ba, literal nga resign yung trabaho. Mag-resign na la. So, meron nga tabog to resign. So, meron na labaya nga, okay, waray na talaga ini. It's over. Waray na ako mahihimo. Amo na ko din, di rin ako. Diba? Pwede sugad na la ito iya. I-surrender ko na ni Moses, ang mga infant killers. Diba pwede sugad iya himuon? Mag-resign na la iya. Pero bugto waray ito niya himuha. Ano niya ginhimo? Naghimo lagi yan mga pamaagi. Kung ano pan iya makakaya para kan Moses. Ano niya gimbuhat? Nag-build hiya ito nga basket. And you know what mga bugto? Building the papyrus basket was an act of active faith. It was an act of active faith. She didn't just throw him in the river. Pwede man hiya na lang maghapil. Diba? Ihapil na lang niya. Pero ano niya gimbuhat? She engineered a vessel. Diba? Naghimo yan vessel. Kaya pa ini. Sige labis kan lang makakurol ba kung maano ya, pero at least may ginbuhat ka. Diba? At least may ginbuhat iya. The same is true mga bugto aton kinabuhi. If you want to see a result, dapat may gawin ka. Diri gustong-gusto mo sugadinin outcome pero wala ka ginihimo. Gusto mo mag-grow dito ka, pwede ka nagjo-journal. Diba? So, that's not an active faith. You want to pass the exam, pero di ka nag-aaram. Gusto mo makabilingin maurupay nga trabaho, but you're not working on your credentials. Diba? We need to do something. You want to meet the right one for you, but you don't want to be the right one for that person. Diba? You need to be the right one for that person if you are waiting for the right one to come to you. You know what mga bugto? Faith should be active, not passive. Kailangan active. Nakaka-relate dito. And you know what, bugto? This is the faith of Jochebed. Amiton faith bugto ni Jochebed. Kaya grabe ang favor na ginhatag ni Lord iya.
Bugto, through hininga life ni Jochebed, anon aton ma-realize hininga verses about mothers? Bugto, in the eyes of your mother, you are always worth taking the risk. Ano? Ungot, di ba? Grabe talaga't mga nanay. Ano, tatawirin lahat ng ano-ano. Lahat ng kahit buwan pupuntahan. Aw. 'Di ba? Tatabo ko ng tanan nga kuan, aragian. Aragian. 'Di ba? Yun at mga bugto yan ang Mother's Day. Take this opportunity. Pasalamati ni mo mama. Pasalamati ito nga tumayo nga mama ha mo. Ito nga may spiritual mama. Kasi you know what mga bugto? May mga butang nga makuri para ha iya. Pero ginhimo lagi hapon niya because para ha iya you are worth taking the risk. 'Di ba? Maybe bugtuan imo mama, nagtrabaho la hirayo para matustusan ka. Maybe nag-OFW iya, maybe dito yan nagtrabaho ni rayo nga lugar kay para dako ya income para masustentuhan ka mo. Bugto maram ka mo risk iton. Risk ito nga gimbubuhatan imo mama. Maybe yan imo mama, grabe niya pagtrinabaho. Nagpakabulig, nagparaglaba, biskan may health condition na iya, kay may edad na, nagtrabaho lagi apiya para masuportahan ka. Bugto, it is taking the risk. Grabe itong risk nga gintitekan imo mama. Bugto, yan na, remember all the risks your mother have been taking for you. Ang mga gintatahak niya nga mga risks just for you. Ipagpasalamat ito bugto. Nganon ta diri layan nga Mother's Day. Pagpasalamat ito always because deserve ito ni Ramabatian ti kang imo. I understand na mostly aton dumako kita nga diri expressive. Awkward mag-thank you, awkward mag-greet, di ba? Pero bugto, kaysa naman maging huli pa ang lahat, di ba? So, while you still have the time, do it now. The time is now, di ba? Yun at mga bugto, ako usa ko luatin nga papasalamat talaga kan mama. Pero, wari ko pa ini kaya ka na as in, yung pasalamat ko talaga ni kan mama kasi looking back, when we were just little kids, grabe kan mama mga pinagdaanan para la i-grace kami nga. Siyam gadlaw dug kami diragad kami dama masyado. Ma'am kamo na akon mama, naging paraglaba, nagpakabuli ga ibang nga balay, naging paraglimpyo ha ibang nga balay, paragluto ha ibang nga balay kapag may mga okasyon, paragtinda hot cake, barbecue, sura, tanan mga pwedeng tinda. Paraghimo yan mga gintitinda eskwelahan, ako paragdara dito. Okay, and canteen 10%. Pag uli mo, so ganun na nag-iiban. Ito ang mga charot chicharon, nananamdam pa ako ito. Pero you know what mga bugto? I know, nga never naging madali para kan mama. Kagul kaya pag linaba, di ba? Yung palang kanila laban, magul na. Di ba? Pero, it is how she let us feel nga kami nga iya mga anak is worth taking the risk. So, may pagtangis ha. Asya, thank you ma. Thank you. Awkward ano. Pero balita from the bottom of my heart. Thank you so much ma. Ay no mga bugto nga dirila ako nakaka-experience ini. Even kamuha yung mga mother. 'Di ba? Ang mga mother nga ito talaga naiisip dana yan mga mother nga. Nagtrabaho rayo. 'Di ba? Grabe itong risk para ira dire kanira mga kabuda banding and all. Tas damula, may mga ibalot nga risky talaga ni ragin bubuhat para imo. So yan ang adlaw bugto, appreciate your mother. Appreciate your mother for always seeing you always worth taking the risk. Amen. You know what mga bugto, while I was studying this passage, I can really feel the rebuke of God akon. Labi na akon mga plans. Going back kanina ko na share. Akong mga plans lately, while nag-study ako ini nga passage, grabe na-feel ko talagang rebuke ni Lord. Kasi akong labog to, tungkol na itong mga nangyari akon for the past few weeks, there are things I used to do for God which I am already resigning from doing. Dari ko na gusto. There are already ministries I have already planned resigning. In fact, last Monday, nag-expect nga grabe ni nga point. Last Monday, I have talked to one leader. I opened up about the resignation, but it was not granted. I know nga more than that person, it was God who did not permit it. It was God who did not permit it to happen. I know nga asya to, Lord talaga ton wari mag-permit. Kanini nga word niya bugto yan na.
Grabe lang yung confirmation na akon. Nga haakon situation yan na resignation should not be an option. Walang magre-resign. Bugtaw again, it is never easy. Just like yung mga ginaagihan niya na, it will never be easy. Dani, dir na niyo gusto magpadayon nitong mga certain things sa iyo life. Pero bugto, sometimes, transforming our lives or the lives of people around us requires taking rest, not resignation. Sugad talaga ito reality. Sometimes it's worth taking rest, not resignation. Kaya bugto, tapi ka daw nim sapit, sig nga, this time, take rest. Take rest kita mga bugto. You know what mga bugto? He Jochebed, because nag-yes siyan calling, because gintok niya ang rest, ano nangyari bugto? Gintagan hiya ni Lord in favor. Gin-favor niya, ito nga iya ginhimo. Tungod kay nag-yes siyan calling, tungod kay nag-rest kiya instead of resigning, pwede man dir na paano na lang niya. Tungod dito bugto, gin-bless ni Lord, gintagan niya favor. Ano nangyari? Gintagan niya bugto, favor of divine time. Amazing ini bugto kasi kung mababasa naton. Hampag paano dano? Karadamo naman lahan pwede maka-encounter kan Moses, an princess pa talaga. Which is an anak kan Pharaoh. Diba? Kumarigo kasi ito nga princess dito ha river. Ngan may dahi attendants walked along the river bank. When the princess saw the basket, kadadamo naman lang pwede makakita. Pwede ang killer na lang makakita. Pwede ang mga hayop dito, di ba? Animals. Di ba? Ang princess pa talaga. Di ba? Pwede man ang prince. Ang princess pa talaga among the reeds. Di ba amazing? Bugto, God orchestrated the princess arrival. Gin-orchestrate talaga ni Lord nga, pag-abot niya timing, na agi na didan batuan kuan, ang basket. Di ba? Ngan gin-prepare liwat niya an emotional response san princess. You know what mga bugto? While Jochebed let go, God took up the clock. Diba? Gin-let go na ni Jochebed. Sige, amo na akong kaya mahi. Yung paanod na niya Moses. Pero you know what mga bugto? Ginkuha ni Lord ang clock. Gin-align niya ang current and river han schedule ang princess. Diba? Kaya bugto, sige la. Biskan makuri, just keep on saying yes to God. Biskan makuri, just keep taking rest. Kasi bugto, God will give you the favor of divine timing. May oras gyapon tanan. May panahon gihapon ito sa ring pan mga kalagsan, di ba? May panahon ka gya. Alo, mulahin mo na ito. May panahon gyapon. May proper time ito, hey Lord. Ano pa bugto ang favor na ginhatag iya? Bugto, God gave him the favor of divine wisdom. You know what mga bugto? After itong mga nangyari, aniya kasi, aniya made, the princess opened it, she saw the baby, the little was crying, she saw, may upo diya dito, di ba? She sent her maid to get it for her. May na dito maid. Anong nangyari? Ito pagod nga maid. Bugto leto ni Moses. Hi Miriam. Hiyaan maid and princess. So kung ikaw na adto, di ba nasa rin kanina previous verse, at the distance, nakita niyang ginbuhatan niya nanay, ginpaanod niya. So maaram niya nga, ito nga bata, hi Moses ito. So kung ikaw na ada sitwasyon, maaram ko lang, ginpaanod din inak nanay, maano ako. Kasi siyempre hiragod naghatag ang decree. Di ba yun, naghatag ang decree, nga ipapapatay tanan nga lalaki. Pero maaram ka mabugto, gintagan yan wisdom. Handwrite nga yayak nun, ano ang yayak nun, sa ano magyayakan, ginhatag ito ni Lord nga wisdom. Ano niyayakan? Should I go and find one of the Hebrew woman to nurse the baby boy for you? Grabe yan. Hebrew pa. Pwede man Egyptian na. Di ba? Nagyakan niya. Ano man, mamimiling ako, pwede magkuha niya, mag-nurse. So ganito ang wisdom. She uttered the right words to say. Manhilor dito ang naghatag. God gave Miriam the perfect words to say to the princess. Di ba bugto? While Miriam, pwede niya mahadlok actually.
Di ba labi na kay marami nga, marami ang mga nangyayari. Pero you know what, bugto? She didn't. God gave her the wisdom what to do. Ang sugat gapit bugto aton mga kinabuhi. Just keep saying yes to God's calling. Just keep taking the risk. Tagan ka ni Lord wisdom kung mag-aano ka. Tatagan kita ni Lord wisdom, ano aton bubuhaton? Ano aton ihimuon? That's one bugto. And another bugto, gintagan in favor of divine restoration. Kasi ang nangyari bugto, nasaring di ba? Yes, do. Nasaring niya, sige, pamiling. The princess replied. So, anong gimbuhatan babae, Miriam? The girl went and called the baby's mother lagyap. Diba? So, niya lagyap gintawag nga magbabantayan an anak. An nanay lagyap nga nagpaanod. Then the baby sister approached, take this baby and nurse him for me. The princess told the baby's mother, I will pay you for your help. The woman took her baby home and nursed him. Bugto, grabe nga divine restoration. Kaya bugto, whatever is lost in you right now, just keep saying yes to God's calling. Just keep taking the risk. Kasi kung ano man ang gintatanggal ay mo yan, ang mga ginruruba, i-restore ito ni Lord. Amen? I-restore ito ni Lord. And bugto, amazing. Kasi ang favor na iya, hiya na nga niya nagbantay, nga hiya nanay, bayad pa hiya. Ano? Grabe. Lord, sige. Diba? Bayad pa iya. Jezebel was paid to raise her own son. Imagine na, hino didit nanay nga madiri ito. Ikaw na nag-alaga ng anak, may bayad ka, kinsi na katapusan. Diba? May kaltasan SSS. Aw. Diba? May mga ka pa, may mga, basta. Nagulan. Oh, you know what, bugto? God doesn't just save what we surrender. He restores it with interest. Kung anong giso-surrender naton kan Lord, di relato niya siya lang gin-save. Gintatagang pa kita ito ni Lord interest. So expect na may mga gahatag ni Lord na imo nga mga fruitfulness. May dahil Lord mo-multiply just because you said yes to the calling, just because you take rest instead of resigning. God will give you that favor. You know what mga bugto, imagine? Gin-turn ni Lord ang death sentence. Di ba dapat death sentence na para kan Moses? Gin-turn ito niya to be a government-funded job. Di ba? Naging government-funded lugod, bayad lugod niya. Imbis na dapat mamamatay na. Grabe bugto, amazing. When the boy was older bugto, his mother brought him back to Pharaoh's daughter. So, dan dako-dako na, ang bata hi Moses. Ginbalik na ito, han iya mama, han anak ni Pharaoh. Ngan hiya nag-adapt as her own son. And the princess named him Moses, for she explained, I lifted him out of the water. And you know what mga bugto? Amin ang pinaka-emotional nga part, han story. Because si Jochebed, to save the life of Moses, para isay Moses han faith, han kapalaran nga may dadapat tiya. Para mabago itong iya kapalaran, Jochebed surrendered her right to be his mother publicly. Gin-surrender ito niya. Ay, ako gadinin nanay, pero kay, for the sake, nga ini nga akon anak diri mapatay, diri patayon. Sige, I'll do the sacrifice. Ngan so ganito bugto, haaton mga kinabuhi liwat, diba? Sometimes you really need to do sacrifice, and that's faith. An aton mga nanay, grabe ito dira sacrifice. Bisan nga ni, may atin diran lera nga event, diba, di church, na dira na bubulaga irera mga anak. How much more ito gahatag mo? Ikaw nagpadako, do bayad ka gad. Pero kay mo man lagyap ito anak. Paano man ang bayad ano? Bayad ka. Sige, bayad man ako. Aw, dira lain. Lain ano. Pero tanak na earn, aw diri. Pero kamubugat duro. Diba, bugto? Asya ito nga, amin ang pinaka-emotional nga part ng story talaga. And this leads us, bugto, to our third point. Ang faith, bugto, nga nagta-transform han kapalaran, hanusa nga tao, is a faith that takes the sacrifice, not self-interest. Bugto, Jochebed had to do the greatest sacrifice.
Amin ang pinaka-greatest sacrifice na kailangan niya himuon. That is by giving Moses up to the Pharaoh's daughter. Because this is the way she can ensure nga magsusurvive talaga si Moses. Kaya di rin man niya mapapatay. Kaya ato man niya hapalas. Diba? Iramanti kang decree. So di rin papatayon. So amin na nakita nga way ni Mother Jochebed. Diba? Ni Mother, Jochebed, si Jochebed, the mother of Moses. Si Mother Jochebed, diba? Nga makakasurvive si Moses. Bugto, again, what can we learn about mothers? You know what mga bugto? In the eyes of your mother, you are always worth taking the sacrifice. Bugto, grabe sakripisyo tat nanay ato na ungudla. Di ba? Ang pagburod pala ko, no? Di ba? Basya nga to, di ba? Pag urit-uritan na. Gabay ko na like ako gimpunit. Di ba? So ganito kay... Kumbaga, the point there is, grabe nagsakripisyo mo. Tapos, naato ka lahaak. Di ba? May mga sa ganito. Sa ganito, grabe ka bubugat ito, Doro, bugto. Bugto, yan ang Mother's Day. Pasalamatin mo mama. Kasi you know what, bugto, maybe ito nga mo mama, nagtitinipid la ito para lang makahatagi mo allowance, di ba? Ano ito kikinaon na lakuan na lalaki mi. Di ba? Tapos ito nga laki mi kanan, aga out to gabi na ito. Halagat. Ustalahan, nung ipapasola niya. Para lang mag-send din mo Gcash and allowance. Di ba? Bugto, it's a sacrifice. Maybe, imo mama, bisang kakauno na lang niya, hahatag pa imo. So, ganito na't mga mama, no? Sige na, busog ako. Diri. Diba? Pero, that's a sacrifice, bugto. Bugto, maybe, ni mo mama, biskan may edad na hiya. May ginaabat na. Naglalabalagyap para imo. Lalaban lagyap niyan imo mga kuan. Mga doros. Ano yung mga gamit, di ba? She's still doing the sacrifice for you kasi sugad kayo niya kalabog to. Yan nakamatagis. Dari balita, sige, gawas ito niyo. Dari balita, ungod talaga, di ba, Bugto? Grabe ang sakripisyo natin mga nanay para aton. Bugto, you know what? Biskan ito nga moment nga ginataman ka lagi, biskan dako ka na, ma, salamat. Si mama nagpe-prepare lagi pa na akong breakfast, biskan dako na ako. Di ba? Ito bugto nga, ginuhulat ka lagi hapon hin gabi. Diri ya makaturog hanggat diri ka naabot, hanggat di ka nakakauli. That is a sacrifice. Sometimes bugto mauurit ka lang ito, katurog na gala mama, pero you know what bugto? Dapat ipagpasalamat mo pa ito. Dapat mas ipagpasalamat mo ito. Kasi ibig sabihin, diri ka nawawara isipan ni mo mama. Diba? Grabe itong sakripisyo bugto. Bisan ti katurog na kay maperaw na, tikang pera trabaho. Grabe itong sakripisyo para imo. So bugto, pasalamati talaga ti mama han mga sakripisyo nga ginahatag niya imo. Do not forget to appreciate your mother for making you feel you are always worth the sacrifice. Sugad ka go dito ka dear iya. You know what, mga bugto, ini nga word ni Lord, it kept speaking to me while nag-study ako. Han mga nangyayari akon lately akon life, God made me realize the decisions I'm making was only for my own interest. Ato na mga gusto ko himuon, gimpa-realize ni Lord akon nga, imula ito interest. Imula ito gusto. Dirito asyan gusto ko. God made it clear to me that real transformation won't happen through escape. Diri mangyayari ang transformation. Han mga tao around you, anyone, biskan ikaw, kung mag-i-escapeon ka. Not by leaving, not by quitting. It is pushing yourself to a little bit more. Sakripisyo pa. Guti pa nga sakripisyo. It is doing little bit of sacrifices, bugto. Bugto, same, hayo kinabuhi, I know, nga may mga struggles liwat ka mo. Bugto, it will never be easy. It is never easy. But if you want to see transformation in your situation, ang mga tao nga ginwiwin mo, kung gusto mo makita ni mo parents, mawiwin mo liwat soon, bugto, it takes a lot of sacrifices. And it takes denying your self-interest. You need to deny your self-interest. Diri always kung ano ang gusto mo. Dapat kung ano ang gusto ni Lord. You know what, bugto?
unfaith ni Moses or ang kapalaran ni Moses at that time was death. Dapat mamatay na iya, ma-distract na iya, distraction. But because of the faith of her mother, ito grabe ang faith ang iya nanay. Ito nga iya kapalaran, gin-transform ito ni Lord, di ba? Today mga bugto, someone will give us his testimony kung paano gingamit ni Lord ang usa nga mother para just like Moses, i-transform liwat ni Lord ang kapalaran nga ginset ha iyan kalibutan. May I call in Kuya J. Mark? Natikig ka naman. Kaya mo ito. Nasya ito kaya nag-serve ka kan Lord. Low, low, low. So, good morning Talada mo man niyo. Good morning everyone. Ako po ay J.R. Mark Basada and I'm 16 years old and na-eskwela po ako as incoming grade 10 student. I'm a cell group member ni Itay Lawrence and under po ako network ni Tito Bigla. First of all, gusto ko lang bati yung tanan ng mother nga di nga Happy Mother's Day po. Sige. So, ako po sa nga bata nga tika nga ba nga pamilya. And growing up, wala ko kakilala na akong papa. May dako tayo nga half sisters. And ako naman mama is super busy. Anak ko ay since kasi wala kami papa, hiya talaga nagsalo hantanan nga responsibility para amon. Always lang nagtitay na bawo. Sometimes na feel sad kami nga. Nagaya tayo maamon. Pero kahit niilog na lang ito namon kay mahal kami kailangan ito niya. Naintindihan namon nga kung di nga niluat yung magtrabaho papanggutomon man liwat kami. And I would like to take this opportunity nga i-appreciate or pasalamatan akong mama bisan naman lahalay or nga ma Happy Father's Day, ma. Miss ka na namon, ma. Miss ka na namon, duwag, ma. Pasensyanaan mga time nga habang ikaw nagtitay na bawo tas nagpapakakuha gawas nga tanan nga mo sakripisyo amon nga ginbubuhat tas sabang ako kung ano-anong ginahin mo gawas. Pero ma, promise kayo mo nga, di na ako mabalik at nga life. And, himuhong kon akong best para makabawi mo. Ma, pag ginay ko nga dapat may mo work, mas kanwal ka amon ma, always remember nga, love ka namon doon nga magborog to. Love you ma, and Happy Mother's Day. Sama na lang. So kay tungod so gadinin nak life, I grew up lacking strict guidance. So nag-explore na ako agawas hanggat umabot na ang time nga napabarkada na ako. Nang tungod ang barkada at a young age, nahimukan mga dodilain nga mga bisyo. It started, I was just 13 years old. At that time, grade 6 pala liwat ako. Nahimu ko ya kay siyempre wala man may nasawaya akon. Adagada akong lulungan lola. Pero, lulungan lola nga. By the way, akon mother side. Pero, wala tayo makahalata nga. Sugad na akong mga pinanimo gawas. Especially nga during this time, I was performing well nga akong pag-aram. And nag-graduate pa ako elementary and with honors. So,
pag binarkada, naging mainom na ako. Nagpromise kan mama nga di ako masigarilyo na himo ko na liwat. Ngan nahiyapi ako ang mga iba-iba nga mga troubles. Nasugad di ako ini hanggang nag-high school ako. In fact, mas naging malala pa ako nag-high school. Kaya sinis kasi that time may da mga sinisang nila nga mga grupo-grupo or mga gang-gang ba. And that time kasi syempre as a kid, 'di ba? That time kasi bagan feeling ko basta sugad kay itong nga tower, api kay ito, feeling ko maangas ba ako. So na-involve ako ito nga mga butang. May dapat to time nga on grade 7 ako. Nagpahimo declamation na namon teacher naging title bad boy. So, ang gine-expect na lang mga magtutuwayak pag eskwela pag high school ko is naruba. Kaya in elementary kasi consistent ako nga top performer. Tapos nagyakan ako nga mas magtutuway pa ako pag eskwela, pag high school ko. Pero kabaliktaran na nainabo. Mas naging malala pa ako ini nga time. There was a time nga naiaram na liwat at yung mama na akong ginpapanimo. Pero naatola ako. Dahil naging tutugutan pag inom pero gingulan na la dahil pag sinawaya akon kay matigaman ako ulo. Dahil ako nabali. Year 2023, nakilala ko na kung nga papa. After 13 years nga paglong nga makilala ko iya. Dahil ko na igistorya ito nga tanan kay mailaban na daw. During ini nga time, high school na ako. Ngan by the way, anakon nga yan, papa is bugto ni Tito Vic. And nakilala ko lahat Tito Vic, Her Mamala, akong tita, ngan akong mga kapaturan. Hini nga mga time, nagpipinasaway lagi apon ako. May mga time nga nababarahan ako mga pinambubuhat agawas. Kaya na akong kasi mama, nagsusumat na kanda tito kay may connection naman nila. Baga napabulig na pagsawaya akon, kay kauna nila masasaway luwat ako nila tito that time. May dadton time nga nakita ni mama na mga dalang ako chilyo abag. So din. Ay nakot to. Ay kalma lang kita guys. Tas ito nga time nga nakita niya mga suga dito may dako ito mga darang nga suga dito. Ginsumat dahil ito nila kanda dito. Tas ako naman himo paraan para di ba masabtan. Ana akong patub ginsumat kagugutin ako chilyon nakita pero nakginyakan kanan silot. Panbok. Ako pa doon nakinyakan. Pero that time, nahalata ko nga di ako natuod labi na tito. Kaya nakikita ko ay yan akong. Pero ako, tudukuan lagi ako na akong dahilan. So may da mga time nga, naiaram na natin ang mga suga din may danalata ko ging kastigo. So ginsumat na lahat ito nila kanda tito. So ito nga time, di na talaga ang maarang kung paano ako mababago. Kaya bisan ako kung kikitaan ko na kinabuhay noon na. Ban malabo na talaga magbago, amo nakpagkuan. Pero kung siya ito nakpagkita akong kalugaringon, ibaan pagkita ni Lord akon. Wala na akong nakikita is sugad na lako hini. Ibaan kan Lord pagkita haak. Wala na akong pagkita is malulunod na ako pero mihining mga kasalanan. Ibaan plano ni Lord para akon. God save me. Man maam ka mo mga bugto kung paano ni nangyari. Tungodan usa nga mother nga gingamit ni Lord para mabago ako. And that is si Mamala, ang mother ni Tito. Hadto nga mga time, naghihinakan na nga yun talaga nakpapakan Tito nga, igupod ako pag church. Ngan, saka naman nagtatawa guys. Ngan, that time kasi nagkikinuan na nga yun talaga akong papakan Tito nga. Gusto ka din gupod nagaddak anak ko no church kay malim ba hindi to makuang ba ako matauhan. So ako na kam guys. Ang nagkamay dito courage nga invite ako is si Mama La. Ayan nagkuha na ako.
Tas ako syempre kay mamalaman, di man ako nakakatangkilat ka mamala. Kalaod ako. Umupod na laliwat ako. Pero that time napiperitan la talaga ako. Kaya ungod la, di ako mahilig sumimba that time. Pero praise God talaga kan mamala kay kunwari hiya. Kung kunwari ko na-invite, di talaga ako mababago. May mga time nga, di nga niya ako nakaka-church. Kitito, bagan, pag nakita ya akon, banwari man la, okay man la. Pero basta yung mama lang ako itong kukulba. Ay, kumita nga nito yung mama lang akon, Jumart, nakain ka, kanuwag ka sumimba. Ako na leto reason, mamala kay maupay nakatuwag. Masala dito. Ang siya namubliwat talaga ako nga sumimba pero may hanggang nasanay na ako, diyan na ako naawda church, nag-enjoy na ako. And may din na mga time nga excited na ako sumimba. Ngan pagka gin-introduce na lot ako ni Tito Wika cell group. Ngano na ako naging cell leader si Itay Lawrence. James. Pero that time, bisan kilala ko na Lord, may na ako cell group, even ang Bible study na, man ko natanan nga topic. And, patapos ako. And, so ganito na ako life ba, kilala ko na Lord, aware na ako niya word of God, pero I'm still doing the same thing as before. Dani nag-iniinom lagi pa ako, vape, sigarilyo. So gadin inak life, bisan na ako kan Lord. Maaram na akong tamangan mali, pero di ko pa giniista pa na akong mga maglain nga ginihimo. But this year naganapan ni GR, which is first time ko makaka-attend. Andel pa ako maaram ko na nun mga nagaganap ito dito. Nagimo talaga Lord nan mga pamaagi nga makaupod ako ni GR. Kaya ini kasi nga time, damo talagang akong struggles. Pero that time may dahi Lord ging gamit para lang makaupod ako ni GR, which is an akong cell group leader, Itay Lawrence. So during AGR, dito ko na-realize tanan, dito ko na-surrender tanan nga di ko ma-surrender a normal service la. Anakon kasi mindset na, okay gadla nga sugadini nagiinom pa ako, tas mga sugadini bay mga bisyo kay danay naman la. Pagan di naman para sa nuna. Amo ito akon kuan. Amo ito na akon mindset na nga. Dani naman la ako sugadini. Pagan nagiinom ako basta may birthday mga sugadito. Sugadito na ka-life. Dani na la. Amo ito na mindset pero na kuan talaga ako ng AGR. Tas bagan na-relate ko talaga lalo nang ginistorya ni Ate Erica Badto nga. Di ba about an balay ko no nga. An balay ko dako tas may da gusto pumalit ito. Tas di ba na di ang tagiya ta. Bagan ang gimpalit na lang no sang isang so kaugot ila tas so tumugot na lang ko no an tagiya tas ito nga isang ginsabitan ambot ko na ngalimot na ako nanad to. Basta bagan pag uya ito nga ginsabit dito nga isang nagparaho ko no tas cost na yan pupus na balay to. Amo ito na nagkaiwas ng tagiyan ang balay. So na-relate ko ito yakon kay bangin ini nga ginyinakan ko nga danay-danay nala. Sunod magin adlaw-adlaw na liwat, magdumako baya. Bumalik ako ba magkos pa ito magkos pa ito nga umabot ako 1 point nga mag-backslide. So na-stop ko talaga ito dito tanan. Tapos kadadamo pa as in nagkaigo ako ng mga word that time. Ngan kagi-grateful ko la kay naka-attend ako ni GR. Kay kung wala ako maka-attend, bangin nastaya na, ginihimo ko lagi apon akon mga ginihimo na maglahi. Isang kilala ko. And gusto ko lang mag-thank you akon cell group leader kanitay Lawrence kay ikawan usa nga gingamit ni Lord para maka-attend ako ni GR. And today, may dala ako gusto pa salamatan, which is si Mama La. Kaya manggo na nag-invite haak. Kaya kung wala ako niya nag-invite, di ako maabotin nga point. So, Mala, happy mother. Ay
Mala, Happy Mother's Day Mala. Thank you so much kay kadada ko nimo part nga kadada ko nimo part kung kaya nakuha niya na. Ngan di ila akon kundi apla Sabos family. Gin-invite niya. Gin-invite niya akon mga patod. Nakaka-bless la kay noon na nag-iisog imamala pag mag-church si Tito. Pero yan ang nangunguna amon. Kumbaga may da kami network tas si mamalan leader. Lagi mo network. Kon ano na nag-iisog himamala pag nag-church si Tito. Yan ang nag-iisog na ya pag diya nag-church si Tito. Sige, tama na yan. Basta gabilaya pagpagamit kan Lord. Kay bisa na akon mga tita nga ato agayo ging bis ka na ato agayo kay kaugan ato man Manilamon mga tita. Binayak na nito niya. Among kasi family may da online Bible study every Thursday. So every Thursday man so Wednesday pala natawag nito yung mamalaya nga. Hoy, so gadine, was baya may Bible study. Gadine. So dito tas nakakuhaan ko talaga nga gabi na kan mamala pagkuan naamon kay bagan kun wa kay liwat dial kami mamumuban plus Sabos family magkuhan kan Lord. Kay bisan one time nga nakaday amon tita nga taga Mahayag kumadama na balay. Gipapapod ni mamala nasingaw pud ko no buwas pag church. Nasing man ni amon tita. Agi di ako ito sanay. Sasa kasing man ni mamala nga hagi itaw ko no basta Sunday ato talaga ko nito church dial ko na naginog ko. Amo itong kaya praise God and life ni Mamala. Thank you so much Mala and happy Mother's Day to. Mga bugto. Mga bugto ko bis kan bata pa ako, mga bugto ka. Pati magulang nga akong bugto ko na. Mga bugto, ang akong life story is a testament nga ang aton faith or kapalaran nga ginset ta aton ang kalibutan. Dili imposible mabag-o as long as may dakita faith or pagtuo kan Lord. And like kan mother ni Moses, God can use the faith of other people around us para matransform ang aton mga kinabuhi. Ngano sa ako ang mga naka-experience ito. Nga nang gingamit ni Lord is mother liwat ang mother ni Tito akon mamala. Bugto kundan una basta nag-uurupod kami nak mga sangkay para masatisfy kami kailangan makainom kami, kailangan mahubog kami. Pero yan na basta nag-uurupod kami akon mga sangkay which is akon network para masatisfy kami. Para masatisfy kami kailangan makabati kami ng word of God. Ang kundan una, mahilig ako mag-dinoro disco or mga sarayaw gawas. Yan na gusto ko na always maka-attend service ngan mag-worship kan Lord. Ngan kundan una, malain ako nga kuya, akong mga bugto kay. Para may manla ako nag-inisog ay yan na. Di ako maisog, nag-iisog la ako bugto. Yan na, gusto ko na liwat ako mawin. Ngan praise God kay nang sisimba na liwat didindu ako nga bugto. Ano sa wari pa kay Gotet? Kung nanuna, kapag wari ako abalay, adto ako agawas, nagpipinanimoy mga maglain. Yan na, pag wari ako abalay, adin ako church. Or kung nagawas na atin han mga activities ang church like Fridays. So, grabe labog to ang ginbuhat ni Lord akong kinabuhi. Now, I am already looking forward ang ministry kung din ako igbubutang ni Lord para mag-serve. And I'm looking forward ang mga souls nga igi-entrust liwat ni Lord akon nga iglilid. I believe when the time is right, the Lord will make it happen. Once again, I am J.R. Mark Basada. Like Moses, I was once destined by the word for destruction. But I was rescued by God's grace to prove that faith can always transform faith. Praise God. To God alone be all the glory.
Praise God. Baganging call ba ako pag sa kakotro? Praise God. You know what mga bugto? Kagabi nag-istorya kami. Yan na lang a week. Wala niya ka-mention. Na-blessed ako kay may dako no ginhimo nga group chat. Tapos api hiya. Tapos pagkita ko niya itong nga group chat, bagat ka ng office konohan, XA Samaray. Ngan api hiya dito. So nasarang ako iya, asya na yan life nga tatahakon mo. Kailangan ma-involve ka lugod ng mga leadership, di ba? Babago ni Lord talaga niya ka tahakon na landas. Praise God, grabe. And you know what mga bugto? EJ Mart, and at that time nga, naghinimuya ito nga mga butang. Papakianhan ko ito kay may da kasi kami group chat anak mga umangkon. Tapos anak mga umangkon, pag na-honor nga nila, may dati reward. Nag-gikas kami. Tapos napapausa ko kay J-Mart, honor itihan elementary consistent. Pero mito nagyakadan mo yung mga teacher kan, mama, kay. Actually, maaram hira kon hinon papa niya. Wari lang may nag-sky. Basta, it's a long story. Tapos, napapausa ko yan high school. Nasa ako, ano diri ka na na-honor? Kuwang ko no, sugad ini makuri, whatever. Pero amo na nga ito yung bibinuhat. Nanala ko lot naka-realize. Pero yun at mga bugtot, ika nga naging Christian niya, nahibali ito iya. Consistent honor na luwat ito iya. Nay niya. Sugad ito, dida kan Lord, sugad talaga ito tat kinabuhi kan Lord, diba? Tatagan talaga kita niya in pabor. Praise God. Yan, thank you Lord. Thank you. Yun at mga bugto, kung grabe yan nahatag, nga nahihimo ha aton na naton mga mama, biskan diri para nakilala kan Lord. Imagine na what more kung nakilala para kan Lord. What more kung may faith para dida kan Lord. Di ba grabe? Thank you so much. Kaya anakon prayer talaga nga kay iya nga mas makabati word of God anakon family. Usa talaga himamahan mga gingamit. Kay ako talaga biskan kan mama, dire ako nag-share ng word. Action na lang ako ito nabawi nga maging blessing ako. So paano nak mga bugto kay waray man di ba? Distant na iraga dito na feel pero natan kwan talaga. Pero himamagin gamit talaga yan ni Lord para kami. Nakon mga ate, nakon mga kuya, kwan talaga tira na appreciate ko nga actually nagkikitera live yan na patin mama ni J Mart. Siya kanina nagta-thank you J Mart ayo mama. Nagkikitera live yan na shout out. Aw. Very malitaw. Na-appreciate talaga mga kuya, mga ate, na-appreciate ko kamo kay. Grabe ito bugto. Kaluluyan internet, may mga time na kaluluya talaga ng internet, di kami natutuhay. Gin-save ko lang video, nga kikitaan namon, ha, G-Drive. So ako, diri ko ra mamamonitor kung magkikita hera o diri. Gin-send ko lang sa ako, i-access lang ninyo nga link, pagkita lang ka mo video. Mahuman na nga ni ka mo pagkita, dito na lang kita pag video call, kung may pakiana ka mo. Pero kasi rin ko, iba bagat, magkikita man nila, pwede ko man sige niya, okay na, tapos na. Pero you know what, mga bugto, nagsisend pa talaga ra picture. Nagsisend pa talaga ra picture nga, nagkikita hera. Tapos, ma-feel mo talaga kay after, may da talaga ra mga pakiana. May da nasa ring dito nga, grabe nakakatakot sa hell. nasa rin ang mga, so, wari talaga dito katapusan. Interesado ka ka dito. May dahil magto kami, amon kasi love language diri kami, mga pasweet. Asya, kay J-Mart kanina, atong away ni mama pag-express, so la talaga to amon. Nakain ka, matig-akat amon talaga diri mga sweet. Tapos may mga pakiana nga, so, kasalanan bang magpautang? Mga kakaiba talaga ra pakiana, na-appreciate ko talaga ra kay even them, kukuhan talaga ni Ragin. Seryoso talaga ra magsikan Lord. Ngan I give God all the glory iton talaga. Ngan bugto, I am continually praying, declaring and claiming nga diri la akong maka-experience iton. Kita nga tanan papa-experience ito ni Lord aton because promise ito niya. Amen. Promise ito niya bugto. Nga kita pati naton household magse-serve kita dida kan Lord. Anakon mga ate, namimiling nera church yan na dito ha, ira. Kasi grabe nan impact ka Iran word. 5 weeks pala kami pero grabe na talaga. Praise God. You know what mga bugto? Today is Mother's Day. I am challenging you all. More than money, more than gifts and flowers, give your mother the best gift. Anong best nga gift na mahatag nato na aton mga mother bugto? I wanted to read this one. Na-journal ko lang yan, na-remind lang ako. Bugto hi Peter at hindi nga mga time, may danangaron buli ga iya. Bayan ko lang. So, nasa ring Peter said, I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ the Nazarene, get up and walk. Nga na verse 16,
through faith in the name of Jesus, this man was healed. And you know how crippled he was before. Faith in Jesus' name has healed him before your very eyes. Bugto, the best gift na mahatag naton ha aton mga mother is an gift of faith. So, diriton malain na maghatag kita flower yan na cash, chocolate, or whatever. Pero bugto, I would like to challenge you. Share that faith to your mother. Kasi imagine na labot ano nangyari amon family just because my mother have already faith dita kan Lord. Di man iya sugad kan Jochebed nga sugad iya doro ka rest taker, or dere sugad ka sugad at may call whatever. Pero bugto ito nga faith nga nag-start ta iya gin paggamit ito niya kan Lord. Diba? Grabe iya faith. Bugto kaya ano asya inin pinaka the best nga gift. Unang-una bugto because amoy ni an gift nga sustainable. Practical lagi ha. Amoy ng gift na sustainable. Didan true faith na heal ini nga crippled man. Kaya ano sustainable iya? Kaya siya ini an gift na waray na magpabalda iya. All throughout an iya life nakalakat na talaga iya. Bugto an faith talaga ini nga gift sustainable iya. Nga nakita ko ini talaga even na amon family kan mama damo na change siya iya. Sustainable iya nga gift. Diri malain ang flowers, chocolate, pero ang chocolate kauno nito niyan waray na ito buwas. Ang flower malalanta, di ba? Ang money mawawara. Pero bugto ang faith abot ito eternal. Sustainable talaga hiya. Another bugto kaya ano asya nin best gift because it is life changing. Ngan bugto amazing kasi diri la imo mama machi-change. Machi-change lot ang mga tao around an imo mama. Like kaamon kan J-Mart, anakon mga umangko na adinera kay Ma'am, pinantero kito ni mama nak mga umangkon bisan taga mahayag. Baka di ikaw, kakadaong ko ikaw. Ano yala purpose para laop dun pagsimba. Oh, imagine, life-changing talaga hiya. And you know what, bugto, lastly, because it gives God glory. Nakaka-glorify ito kan Lord. Imagine, bugto, faith in Jesus' name. Hinuan na ngaranan, it is Jesus. Ngaran ni Jesus. And bugto, nag-glorify Lord kapag i-share natin ang aton faith. Haaton mga mother, haaton family. Bugtaw wala imposible kan Lord. Always remember to take up the calling, not challenge. Always remember to take risk, not resignation. Take sacrifice, not self-interest. May I request everyone to please stand. Bugto, right now, it is never an accident that you are here. It is never an accident, bugto, na naka-receive kaya na message about diba? Maybe God wants you to realize that as well. Nga, Hey Lord, grabe liwatan iya pag-bless na imo mama para ma-blessed ka. Grabe yung paggamit ni Lord na imo mama para erase ka. Grabe yan kan Lord pag-protect na imo mama. Nagtayo nga mama ha imo para mag-grow ka ha imo life. Bugto, God is here in this place. Nabatian natin ang story ni an mother nga biskan nakita niya ang death sentence, mas nakita niya ang divine yung calling. Nawakabati kitahan faith who doesn't just feel good, but a faith that acts, a faith that rests, and a faith that sacrifices. I understand haya na nga moment wari ka pa mother nga sugad. Pero bugto pwede ba ikaw anay na ang sugad ha imo mother? Pwede ikaw na laanay naman ang pag-act. Ikaw naman anay ang pag-rest and pag-sacrifice just so your mother could have faith in the Lord. Bugto maybe today kumanhi ka feeling like ani mo ang ginset nga kapalaran ang kalibutan na imo decided na. Maybe the world told that you will never get over your past, that your family will never change, or that you are destined to fail. Bugto, we all
feel like that. Even I. Maybe we've been tempted to resign because the challenge felt louder than the calling. But today, Bugto, the Holy Spirit is reminding us nga ang kapalaran nga gindidiktaha aton ang kalibutan. Ansa talaga itong gindidiktahan kalibutan na aton, Bugto. Pero transformation is what God promises para ha aton. Asya itong gin-promise ni Lord na aton, Bugto. Bugto, let's come to the Lord right now. Currently facing a challenge that makes you want to quit. You've been feeling the intimidation. Maybe you're just tired. Maybe you've been focused more on the challenge. But if you've been here and you've been resigning from your ministries, your family, and your walk with God, I want you to know, Bugto, God is not done with you yet. And ayaw natin, Bugto, allow ang temporary nga challenge kawato na natin eternal na calling. Bugto, if that's you, I want you to simply raise your hand right where you are. Surrender kita, Bugto. The things that you wanted to do for your mother, surrender ito natin kan Lord yan. Tell God. Tell God. Come on, Bugto. Let's raise your hand. Let's raise our hands to the kan Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. God, you are here, God. Holy Spirit, you are here with us, God. Lord, touch na naman mga kasing-kasing yan ng adlaw, God. Let this moment, Lord God, be a moment not just for our mothers, but a moment, Lord God, to glorify your name, God, to make your name be known, oh God. Yes, Jesus. You are here, God. Bukod natin is impossible, didakan, Lord. Yes, Jesus. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Jesus. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper,
you are. We declare that is who you are. That is who you will declare. Oh, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're Yes, God, working. you are. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. And even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working, God. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, come on, declare. Even when I don't feel it, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, you are waymaker, Lord. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are a waymaker. You are a miracle worker. You are a promise keeper. You are a light in the darkness. You are God, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Israel, who made the greatest miracle. We believe in you, Lord. Oh, waymaker, promise keeper. My God, that is a waymaker, waymaker, Miracle work, promise keeper. light in the darkness. My God, That is who you are. is Jesus. That is who Bukto, today is Mother's Day. And we have seen how the faith of one mother changed the history of a nation. Bukto, perhaps you are a mother, nga na, carrying a heavy burden for your children. Maybe you are worried about their future, about their health, or their salvation. Or maybe, Bukto, you are a son or a daughter. Nga na-realize mo la, Bukto, that you haven't appreciated the risks and sacrifices of your mother nga ginhimo niya para imo. Bukto, if you want to surrender your family to God today, if you want to say, Lord, I'm putting my Moses in the basket and trusting you with the river, Bukto, surrender it all to the Lord right now. Bukto, you are here and you don't yet know this God who transformed the faith or kapalaran ni Moses, the God that turned a death sentence into a government-funded miracle. Bukto, today is your day. Silver and gold, we may not have much of, but what we have is God.
The name of Jesus. Faith in His name can heal what is broken and rewrite your story. Bukto, if you want your life to be changed, if you want ito nga faith, ito nga kapalaran nga gindestined kalibutan na imo, ma-turn into faith, maging pagtuo ya. If you want to accept Jesus as your Lord and Savior, bukto, this is your day. Hallelujah. Bukto, don't stay in your seat and settle kung ano lang ginhatag ato ng kalibutan, kung ano gindestined ato ng kalibutan. Bukto, we need a perspective shift. We need the strength to take risk, and let's ask it from God now. Bukto, we need surrender, and we need to deny our self-interest. God is here, Bukto. God is here. Yes, Jesus. Lord, you are way maker, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Way maker. You are way maker, God. Waymaker, miracle worker, promise keep. Bukto natin is impossible to God. Your life will be transformed. Your family will be changed, Lord. Your mother will be saved. Bukto, believe that in God, nothing is impossible. Because He is a way maker. He is a miracle worker. He is a promise keeper. He is a light in the darkness, dark room. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you so much for today, oh God. Thank you, Lord God, for revealing to us the faith of Moses' mother, Lord. God, we realize, Lord God, that in our situation right now, Lord, we need to say yes, Lord, to your calling. We need to focus more, Lord God, on the things us to do, not just the challenges that we face. Lord, thank you, God, because you wanted us to take rest and trust you everything. And diri mag-back out, Lord. Diri mag-resign, oh God. Thank you, Jesus, for revealing to us, Lord, that we need to do a little bit more of sacrifice para amon mga cell group members, para amon parents, amon mother, amon family, Lord God. Diri always self-interest, Lord. Diri always sentro namon mga kalugaringon. But this time, Lord, ipagamit namon ang amon faith, Lord God, so that other lives, Lord, will also be transformed, oh God. Thank you so much, oh God. Thank you, Lord, for the word that we received today, oh God. Thank you for your presence, Holy Spirit. Thank you for being with us, Lord. Salamat, Ginoo, ang mga kasing-kasing nga mamumuvya na, Lord God, to do something for their mothers, Lord. Salamat, Lord God, ang mga kinabuhi nga mababago, pinaagin nimo, tungudan nimo word, Lord God, nga na-receive namon yan na, Lord God. We pray, God, that all the result, the outcome, Lord God, will give you back all the glory, all the honor, all the exaltation, the adoration, Lord God. There be no other name, Lord, that will be known, Lord God, in our lives, in the lives of the people surrounding us. Only the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, who is worthy, worthy of it all, who is worthy of everything. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We glorify you. This is our prayer in Jesus' name. Hallelujah. Praise God, mga bugto.
The Lord is King. He is robed in majesty. Indeed, the Lord is robed in majesty and armed with strength. The world stands firm and cannot be shaken. Your throne, O Lord, has stood from time immemorial. You yourself are from the everlasting past. The floods have risen up, O Lord. The floods have roared like thunder. The floods have left thunder-pounding waves. But mightier than the violent raging of the seas, mightier than the breakers on the shore, the Lord above is mightier than this. Hallelujah. Our God is a victorious God, mga bugto. Amen. We praise God for all the things that He has done. Indeed, He is a sovereign Lord. He works in ways we cannot see. He is really powerful sa aton mga kinabuhi. Hallelujah. As we end this service, it is right to sing praises and to honor His name. Hallelujah. Come on, church. Pasalamatan natin ni Lord. He is so good and He is worthy to receive all our thanksgiving. Lord, pagkamaupay mo haamang kinabuhi, O God. And we can't stop singing. We can't stop praising You, Lord. Hallelujah. How good and amazing You are, O God. Hallelujah. Thank You, Jesus. We will shout Your praise. We will tell the world of the wonderful things You have done to us, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All
all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. We claim this promise. Oh, hallelujah, Lord. You are still in your throne. You are highly exalted. And all the angels, all the elders bowing down before you. You are mightier, you are greater, you are stronger. It is the God we serve, the God that we worship. You deserve all our praises and thanksgiving, O God. We praise you for being sovereign, for your faithfulness, for your mercy and kindness, O God. We experience you every day. We can see you every day and every moment, O God. Lord, in you our struggle will not destroy us. Our pain will not break us. Our problems will not destroy us. Because you are with us, Jesus. Thank you, Lord, for your message. Thank you for everything that you're going to do in our lives, oh God. As we wait for your coming, may you find us faithful. May you find us serving. May you find us worshiping. May you find us praising your holy name, oh God, in every circumstance, in every situation, in every challenges, Lord God. Lord, we praise you for who you are. Thank you for having you in our lives. We will live each day, oh God, with faith in our hearts, oh God, and with hope in eternal things, Lord. Lord, thank you. You are so good. We enjoy you, Lord God. And as we journey with this life, Lord God, we know that trials are waiting. But Lord, you are so real than the trials. You are more tangible, Lord God, than anything, even than the breath that we take. You are more real, Lord God. So Lord, we are not afraid. We are not afraid, Lord God, kung anong mangyayari sa among life. The more that we go through ang mga challenges, the more that we will acknowledge your presence, your faithfulness, Lord God. You're real, so real, Lord God. Imo word,
Your word is alive sa among life. So God, today we declare that your presence will go with us, Jesus. No matter what happened, Lord God, your favor, your blessing, Lord, your faithfulness surely will follow us, Lord God, and we will live in the house of the Lord forever. Lord, this week we declare blessing. We declare your favor amon mga cell group, amon family, amon finances, oh God. Ngayon amon mga trabaho, amon family, and amon loved ones, oh Lord. We declare ang iyong favor, ang iyong presensya magupod amon. We pray for your protection and guidance, Lord God. Lord, ano man ang challenges yan ng a week, it will not overcome us. We will come back here, this place, victorious God. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Lord, ikaw po mag-bless ang amon tithes and offerings, and amon giving. Thank you, Lord God. I-bless meeting at church with a new church lot and building. Thank you, Lord God. I-bless mo mga young professionals at mga students at mga nanay, mga tatay, Lord God. Even, Lord God, mga young people, Lord God, nga waray parents. Lord, salamat because waray kami nagkulang. Lord God, your love is always enough. Those who have never experienced the love of a father or a mother, Lord God, you are always enough, Jesus Christ, for their lives. Lord, even those who came from a broken family, Lord God, who cannot relate the message, who cannot relate, Lord God, and experience that family, Lord, you are still enough, Lord God. Lord, embrace them, Lord God. Fill them with your presence. Fill them with your love, Jesus Christ. Lord, salamat. We just want to give you all the glory, all the praises. Oh, nothing compares to you, God. You are worthy of all the praises. Oh, Jesus. Oh, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated, mga bukto. Praise God, ano? God is so good. Amen. Praise God, mga bukto. As we continue ating journey kay Dakan Lord, these activities and weekly bukto will help us grow in our faith. So, continue kita aton midweek service, aton Fridays, and Bible study with Pastor, and Sunday worship celebration. Of course, we have our Sunday school, children's ministry, and continue to follow our Facebook page, YouTube channel, and the K Alpha